Yes, kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose nta makuru ari bano n'umutekano politique na diplomasi tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo tugenda tuba updating gatanu kuri gatanu tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara ishobora kuba igiye by'umwihariko kuba intambara nyuma y'amagambo akomeye uwitwa General Sultani Makenga Emmanuel yamaze kuba atangaza ashyira hanze muri rusange. Turaza kugenda tubyinjiramo gatanu kuri gatanu. Ndabona ari amakuru menshi akomeje kugenda atugeraho, ariko nyamuneka munyemerere by'umwihariko mbere yo kujya mu makuru tuyinjiremo tubanze duha ikaze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni bamwe mu bantu b'agaciro gakomeye cyane. Mbibutsa ko turi ku itariki 30 z'ukwa 12 2025 muri rusange. Sindi butinde nyamuneka ndimiramite ninjira mu makuru by'umwihariko mu buryo navuga ko bwihuse cyane, makuru arebana n'umutekano politike na diplomasi. Muraza kunyemerera by'umwihariko dusimbukire mu bice byano muri teritwari ya Walikale, by'umwihariko tuba updating tubabwire yuko imirwano ikomeye cyane yongeye gusiga igisirikare cya 23 cyongeye kwigaruza bimwe mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko hano ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Igisirikare cya 23 kikaba kirimo kirakora byinshi bishoboka kugira ngo umutekano uze kuba meze neza muri teritwari ya Walikale nyuma y'ihungabana cyangwa se ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byari bimaze iminsi bikorwa n'abaturage. Turaza gukomoza ku makuru menshi atandukanye, ngira ngo murabizi ko ku munsi w'ejo inama idasanzwe ikaba ari inama ikomeye cyane yahuje igisirikare cya 23 ndetse na bamwe by'umwihariko mu bayobozi bagiye batandukanye ba AFC 23. Hari byinshi yigiyemo, ariko kandi mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiremo udukurikira uri mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, ikaze tubikuye ku mutima kuko tugiye kuba tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Turaza gukomoza ku makuru menshi atandukanye, by'umwihariko turaza kubabwira yuko muri FARDC harimo urunuruno, binashoboka yuko uwitwa Tshisekedi Tshilombo ashobora guterwa kudeta isaha ku isaha. Turaza kubikomozaho. Mu gihugu cy'u Burundi nyamuneka naho ishyamba si ryeru, kuko isaha ku isaha nyamuneka Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yaterwa kudeta. Ubwo rero impande zombi kubera umwuka mubi uhari barimo bararyamira amajanja ku rwego rwo hejuru. Ariko kandi nyemera nkubwiye yuko umugaba mukuru w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, General Sultani Makenga, yatangaje ko urugamba rwo kubohora igihugu rwinjiye mu cyiciro gishya. Ashimangira ko intambara ari bwo itangiye. Ibi yabivugiye mu nama isoza umwaka yahurije hamwe abanyamuryango ba AFC 23 ndetse n'abayobozi bakuru b'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo yabereye mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo tariki ya 29 z'ukwa 12 2025. Iyo nama rero ikaba yari igamije gusubiza urugendo rw'ihuriro no gushimangira icyerekezo cyarwo mu bihe biri imbere. Mu ijambo rya General Sultani Makenga rero yasabye abanyamuryango bose kudateshwa ku ntego, abibutsa ko urugamba rutari rwarangira nk'uko bamwe bashobora kuba babitekereza. Yagize ati intambara iracyakomeje, abumva ko intambara yarangiye baribeshya, intambara nibwo itangiye. Umuntu wese aho ari yumve ko aribwo intambara yaba igiye gutangira. 23 igiye kwinjira by'umwihariko mu kibuga cy'imirwano bundi bushya. Yakomeje ashimangira gutsinda bisaba gukomera ku murongo w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, kureba imbere aho kujarajara no gusobanura abanyekongo impamvu n'intego z'urugamba. Ati ndasaba abanyamuryango bose aho bari hose kwigisha abaturage, kubafasha gusobanukirwa impamvu n'impinduka zikenewe. Kugeza ubu rero abarwanyi ba AFC 23 bari kugenzura ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru birimo n'imijyi ikomeye nka Goma na Bukavu, aho bavuga ko bashyizeho inzego zigamije kuzana umutekano. Ku rundi ruhande kandi umuyobozi mukuru wa AFC 23 Colonel Nanga yatangaje ko abanyekongo bose yaba abatuye Matadi, Lubumbashi, Kinshasa, Mbandaka, Kananga, Kisangani
n'ahandi hose bakeneye impinduka zifatanyije n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Nanga kandi yasobanuriye ko AFC M23 iharanira ubumwe bw'abanyekongo bose, amahoro arambye, umutekano usesuye, ashimangira ko abanyekongo baba mu mahanga ndetse n'abatuye mu bice bitari byagerwamo n'ihuriro rya AFC M23 bakwiye kumva ko ari impinduka zaharanirwa zigamije inyungu by'umwihariko rusange. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande bikavugwa ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinza u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victor urwandiko rusaba
ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke, bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano, rero guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere, cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo, bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye, ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23, cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye, kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho. Ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima, nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko
polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa binumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abapene n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo rero Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya M23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi, bikanatuma abaturage by'umwihariko benshi bava mu byabo, imitungo kamere yabo ikanyerezwa ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bigaragara. Mu gihe ibyo byose rero byamaze gushyirwa mu cyo na MONUSCO ivuga ko ibyo gukora buri kimwe cyose gishoboka, ahasigaye igashyira ku murongo ibijyananiranye ndetse ibintu by'imbogamizi zibangamira abaturage byose ikabikuraho, umwuka mubi ugahagarara, ADF bakayica intege ku buryo bukomeye cyane. Uyu ukaba ari umutwe rero ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubugande, bivugwa ko uteza umutekano muke ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubashimire rero, amakuru yacu n'ubundi nakagaruka. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe, murakoze cyane.